Ngozane emakhaya ngibingelela ugogo Mahlase lona. Ngithi-ke ake ngibuye namhlanje ngike ngikhulume ngesinye sezifo zomoya ezikhona emakhaya ethu esezibulalile, ezidlangile, esibulala amakhaya, ezibulala imisamu yethu. Ngoba phela ukuze sikwazi ukuthi sikhule ngokomoya nokuthi sicathuze siye phambili, silungise imisamu yobabamkhulu bethu, kufuneka ukuthi sibuye sijeqeze ngemumva, sibheke izinto ezilimazayo. Namhlanje-ke ngithi ake ngikhulume ngalo moya lona womona, lona bawubiza ngejelasi ngolimi lokuhamba. Lo moya lona ulimaze kakhulu amakhaya ethu ngoba phela lo moya singawuthatha njengomoya oyimvelo vele yomuntu, okwenzekayo ukuthi umuntu azizwe esesimweni sokuthi abe nesifiso sokuthi into eyinhlanhla yehlele omunye engabe yehlele yena. Kodwa-ke lo moya uma singawuqapheli, singawubambi futhi ngey'mfundiso zobabamkhulu bethu lezi abazibiza ngesintu, uyakwazi ukuthi uphile esimweni sasekhaya. Ugcina udiliza ikhaya, udilize nomsamo uqobo, kugcina kuphela konke. Ngoba phela lo moya lona womona uyakwazi ukuthi ube isimo sokuphehla amanzi amnyama. Kuqala konke ubutha lapho emoneni emakhaya ethu. Ngithi-ke namhlanje ake ngibuye ngixwayise ngalo moya lona, ngoba sibonile abantu ukuthi bahamba balimale ngalo moya, ngoba akekho ikhulumayo le ndaba njengesimo sokugula komoya, ngoba nakho kusuke kuwukugula komoya. Uma ungumuntu onomona, kufuze ukuthi wazi ukuthi usuke ugula ngomoya, kumele ukuthi uyisukumele le ngulo, uyilungise ukuze ukwazi ukuthi phela uhlangabezane nenhlanhla, ngoba akukho kuhle okuyochuma lapho kukhona isimo sobumnyama njengawo umona. Lo moya-ke bogogo nabomkhulu unzima ngoba uyakwazi ukuthi uma usumilile kumuntu, uqala kancane, uyabe umuntu akasazi nokuthi yini yena ayibekelwe, yini yena lena ekuwukuthi uyizelele emhlabeni. Isabelo sakhe akabe sasibona, nobizo lwakhe akabe salibona, ngisho nerole ekumele ukube uyayidlala ekhaya akabe sayibona, ngoba phela yena usuke esengenwe ilo moya omnyama. Ngoba phela lo moya lona uyakwazi ukuthi uvuse isimo lapho umuntu eze elahla khona ithemba nokuthemba kubantu abadala, kuyithonga lasekhaya. Abone engazuthi abalenzi iqiniso, abone engazuthi bona abantu abadala akuwona umoya kumele awuthembe. Abone ngisho uNkulunkulu uqobo ewumuntu ongenaqiniso. Lapho-ke ilapho kulimala khona izinto, umuntu loyo azithole esedukile, esengene shi ebumnyameni, esezithathela izenzo nezimo ngezandla zakhe. Uthole ukuthi lo muntu, lo moya usumfikisa lapho ebona engazuthi kumele aphuce abanye lokho kubelwe bona. Abone engazuthi kumele ukuthi asebenzise imithi emnyama ukuze phela alande lokhu akubona ukuthi kufanele yena kulaba abanye abantu. Yingakho-ke ngithi lo moya lona uyakwazi ukululaza amakhaya, uyakwazi futhi ukugcina uyisimo lapho kuphehleka khona amanzi amnyama. Ngoba phela singasho nje sithi amanzi amnyama aphehlwa ngemithi, kodwa yenzeka ukuthi aphehlwe nangemoya yasekhaya, ngoba ilapho phela umsamo ongcoliseka khona, lapho abantu basekhaya sebeyekelela izinto, besusa umthetho ekutheni kube idlozi namathonga athatha ukwenza, sebezenzela ngezandla zabo. Lo moya bogogo nabomkhulu mubi kakhulu ngoba uphakamisa isimo senzondo, uphakamisa isimo sokungazithembi, uphakamisa isimo sokungathembi ngisho umsamo, uphakamise nesimo sokuthi ekhaya kudonsiswane kanzima, abantu baphilisane kanzima, kungabi khona i-unity, kungabi khona ukusebenzisana kiwe phambili. Kube khona lapho abantu belwa khona kuphela, kungabi khona ukukhanya. Siyathokoza kakhulu-ke emakhosini. Ngizobuya ngibuye nenye indlela yokulapha lo moya, ngoba manje besisaqala sisawundlalelela ukuthi sixwayise ukuthi nawo lo moya lo womona uwumoya okhonayo ukudibhiza amakhaya. Amakhaya amaningi alimele bogogo nabomkhulu, imisamo eminingi ilimele, ilinyazwa isimo sabantu abangakwazi ukuthi babongele abanye ngesikhathi kubalungela.
nokuthi bangakwazi ukuthi babone ukuthi-ke kuyintando kaNkulunkulu nentando yethonga, nabo kwabo kuyeza ngesikhathi sabo. Siyathokoza kakhulu emakhosini, sithi akube mhlophe kudede ubumnyama, kube khona ukukhanya, kukhanye